Leborin cardın bibakşinin problemek tekniki çi bu. Dem baş temaşevanın heja. Evdem u hamidemin ve haşbın. Ez dervi serhedi. Emser navi Berbank TV. Cejna alema İslami. Her uhaji cejna Kurdin Müslüman piroz dikin. Dibêjin bira cejna ve piroz bi. Mübarek bi. Xêr bi. U her uhaji du roj berî cejna karkerên cîhanê bû yekî gulanê bira cejna karkeran, emekdaran, xebatkaran pîroz bi. Temaşevanên hêja her wiha jî yekê gulanê rojbûna akademisyen Profesör Kniazê İbrahîm Mirzoyev bû. Em wî bi xemgînî bîr tînin, em ê wî herdem bîr bînin, ew ê ji bo me cêrga kedkar, emekdar, cangorî û şehîdên Kurdistanê da bi ji ber ku bo gelê Kurd, bo Kurd û Kurdistanê ked da, emek kir, gelek hewildanê wî milletperwerî û welatparêzî hebûn, em ê wî her tim cêrga asta bilind da bîr bînin. Temaşevanên me yên hêja îro münasebeta bername me ya televizyona me taybet konferansa bîranîna heftê pênc saliya xebatkarê Rûmetê Qazaxistanê Profesör akademisyen Kniazê İbrahîm Mirzoyev bû. Yani îro dîroka heftê û pênc salî em ê cardin hinekî bîr bînin, hinekî bînin bîriya we me kurte jiyana wî video piçûk hazir kiriye em wê nîşanê wedin piştî wê salona konferansê gelek mêvanê me giranbiha civiyane em ê bizvirin salona konferansê birêz Rafîkê Yaqûb moderatoriya salona konferansê dike em ê Rafîkê Yaqûb yê mêvanê xwe yê rêveberiya salonê pêşkêşî we bike û her wiha jî gelek mêvanên me yên rêzdar û giranbiha yani her çar aliyê dünyayê jî ez dikarim bêjim tevê bername bibin ji Başûrê Kurdistanê, her wiha ji Bakurê Kurdistanê, gelek Republikên Sovyetistanê, gelek doğal û gelek dewleta, gelek mêvanên me yên hêja û qedirbilind ê tevê bername bibin. Ew ê jî nava bernama zindî de em ê sire bişopînin. Niha em kurte jiyana mamoste pêşkêşî we bikin piştî wê em ê vegerin salona konferansê. Profesör Doktor Kniaz İbrahîm Mirzoyev yekê gulana 1947 salê li Ermenistanê reyona Zengîbasarê gundê Rihanlû hatiye dinê. Bi eslê xwe ji eşîra Celaliyan bera Qizilbaş oxlîne. Malbata wan ji Rojhilatê Kurdistanê derbasî Bakurê Kurdistanê gundê Kurd û Mera Îdirê ji wir jî derbasî Sovyetistanê bûne. Kniazê İbrahîm 1955 salê dest bi dibistanê kir heya koma heşta li gund xand. 1963 salê cara yekem hata Yerîvanê çû dibistana navîn a Azeriyan bi navê Axundov. 1970 salê zankoya Yerîvanê ya dewletê a bi navê Xaçatûr Abovyan qedand. 1978 salê li Fakülteya Ziman û Dîrokê ya Zankoya Bakûyê teza xoya doktorayê li ser tekiliya edebiyata Kurdan û Azeriyan nivîsî û doktoraya xwe jî li wir temam kir. Bi temamkirina doktorayê dest bi derstariya Zankoya Yerîvanê ya dewletê a bi navê Xaçatûr Abovyan kir. Doktor Kniazê İbrahîm gelek salan di Zankoya Xaçatûr Abovyan da serektiya beşa ziman û wêjeya Azerî kir.
22 Nisan 1972 سالی به گوگرچینا طهار تیمور را زوجی ج زواج وان دو کچ و سه لاوی وان بون. ج سدما گلک پرسکریکین جواکی اولی و شهر قرهباخ سال نودی ج ارمنستان مالا خبار کرن هاتن ولات قزاقستان باجر آلماتی. دزانکویا آبایا دولتی لآلماتی سرکتیا پارا فیلولوژیا روجلات و سرکتیا ناوند زمان جهانی کر بو پروrektor زانکوی. دبن سرکتیا پروفسور دکتر کنیاز ابراهیم میرزویف دا دهان و کسا پروفسیا فیلولوژی و زانیاری قزنج کرن و بو شیورمند گلک مونوگرافین دکترای. میرزویف باجرین وکه پاریس، برلین، بروکسل، سئول و هرها بو اندامین گلک üniversite و انستیتوین لگرینا زانسته. لباجرین وکه آلماتی، موسکوا، سانت پتربورگ، باکو، اریوان، تیفلیس، پاریس، برلین، آمستردام، بروکسل و تهران آوایی که چالاکی بشتاری کنفرانس زانستی ین تئوریک و پراتیک بود. روجلاتزان، کردزان، رخنوان ویژه، دکتر زانستین فیلولوژی، پروفسور، اکادمیسیان زانستین ناونتوی، اکادمیسیان اکادمیا زانستین جواکی، سرکی ناوند زمان جهان زانکوی قزاقستان یا دولت آب ناو آبای، سرکی یکیتیا کردین قزاقستان یا بناو بربانگی و سرکی فدراسیون ناونتوی دیاسپورای کردان فندکی کنیاز ابراهیم میرزویف اندام یکیتیا نویسکارین یکیتیا کمرین سوویتا سوسیالیست اندام یکیتیا نویسکارین ارمنستان شاخ آذربایجانی بو و ردکتوریا کوارا ادبی ارمنستان کری بو. ده همان دمه دا میرزویف اندام یکیتیا نویسکار و روزنامه‌وان قزاقستان و اندام پنا کرد بو. لعلمات سر ردکتوریا کوارا نوبار دکر که او کوار به کردی و روسی تی وشاندن. ابراهیم میرزویف د جیانا جواکی و سیاسی کردین سوویتا بری و کمارا قزاقستان دا رولک چالاک لیست. 1991 سالی بو جگیر سرک یکیتیا گشتی کردین سوویتا بری. 2002 سالی بو جگیر سرک یکیتیا کمالین کرد این ناونتوی. جی 28 ایلونا 2003 حیا هفته طبقه 2021 سرکتیا سازیا بربانگ آ یکیتیا کردین قزاقستان مشام. ده 2014 سالی وک جیگر سرکومار نور سلطان نازربایف هات هلبجارتن. 2017 سالی بو سرکی فدراسیون ناونتوی دیاسپورای کردان فندکی. پروفسور دکتر کنیاز ابراهیم میرزویف خادی گلک خلات و مدالیای مزن این دولتی بود. ده 22 جوتمه 1998 دا مدالیا حرمتی یا کمر قزاقستان پیش خدمت خویا هیلا جواکی و پروردهی دستند. او وکدن مدالیا لومونوسوف لموسکو پایه اکادمیک مدالیا زیرین اسامبله قزاقستان خلات خباتکار نافدار قزاقستان او خلات ابرای altın سارنجی استند. پروفسور دکتر کنیاز ابراهیم میرزویف زمان وکه کردی، ترکی، ارمنکی، آذرکی، روسی، قزاقی، فارسی و انگلیسی زانه بود. میرزویف خدان 500 خباتان بود. دناوان ده هنک برهمین بنگهین که به زمان روسی، قزاقی، انگلیسی، هولندی، عربی و کردی هاتنه وشاندنی.
Minak berhem û lêkolînên wek pirtûka wî ya bi navê zimanê Kurdî ku du cîldin û ji bo komên duda heya pênca û şeşa heya neha hatiye amadekirin 2006 salê ji aliyê Wezareta Perwerde û Zanistiya Qazaxistanê ve hatiye qebûlkirin weke pirtûka dersê derkete ronahiyê. Profesör, akademisyen, kurdolog, Serokê Yekîtiya Kurdên Qazaxistanê, Serokê Federasyona Navnetewiya Diasporayên Kurda Fenedekê Kinyazê İbrahîmê Nevoyê Mîrze, heştê tebaqa 2021 jiyana xwe dest da û koça dawî kir. Ah devlor avlor 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 Videtar edirane ve zevardana şevdi bketama şemreze Gomirata makina mala Hacı Muhammed Rabo berdere o fesi khad benze Harçi sene şebul viran azuzani ol çeki tekribi mirate neged ardi vel geriyav Lebrindar o cenaze bre khana و مرکز avloro ah devloro avloro ma brindar azeluna meyloro Kinyaz İbrahim kahraman bu. Merveki Velat Paris, namus, xiret. Bunda karkırına uyuyor, bunda zahmet uyuyor, bunda emek uyuyor az gelek. Hasta kim bolma kadri gelek. 75 ساله که کرد در قزاقستان جیان دکل حیا ناکا تو کردک در قزاقستان نبی بود جگری سرک گماری قزاقستانی حواجه رو باش همیشه حرمتی خلاص خلاص صبر كفايه ما برایکی خو ککی خوی هجا مامۆستاکی گەورەمین پرۆفەسۆر دکتۆر کنیاسی ئیبراهیم میرزۆیەف ئیرۆمە بزندی وەندا کرد. Kamera salonu, kamera konferansı vekta vezi. Beli, bira rahmetli bi, cihevi bühüşt bi, tişteki mirin çad beji, çara mirin etüne emnukarın tişteki zede gem bejin. Temaşevanın heja destpik da mehenek dereng dest bi bernama xukir, emli buruna xud xazın, jiber ku emhenek ji bi koordina ev ki salona konferansı ve redeherin, konferans yani salona konferansı hazır nibun meyvane me tam amade nibun yani ji embejin hinek organizame tamam nebu de ve şana zindi da tişti asad kavmin em leburina xud xazın xen civi yaz xazım kurte briefing ki benim zaman ji rahmetli be jimrina mamosta profesör Kinyas İbrahim Mirzoyev hayani iro embejin piştî mirinawî gelek hewildanên ew hatin kirin yani taybet vakfa Kinyas İbrahim Mirzoyev hat ava kirin piştî wê televizyona berbank hat damezirandin yani vakfê ew televizyon damezirand û taybet jî kirin xizmeta saziya berbangê em bêjin Yekîtiya Kurdên
Kazakistan'ı, Sovyetistan'ı ve hemi Kurdên dünyayı. û xêncî wê kovara nûbarê hat nûkirin, helbet hebû berê jî, hat serrastkirin, hat nûkirin, hinek tişt hatin em bêjin tezekirin. Piştî wê pirtûkên mamosteyên yên nîvco mabûn, yên nîvî mabûn, qismek hatin çapkirin û belavkirin. Kete xizmeta ziman û edebiyata Kurdî. Alîkarî ji bo malbatên desteng hatin kirin, taybet ji bo zarokan. Aliyê Memê Alan Süleymanov yani neviyê mamoste Kinyas İbrahim Mirzoyeva pirtûkek ser jiyana serkalkî xwe em bêjin, pirtûkek hat çapkirin, ew jî pêşerojê nava gel belava hat çapkirin yani hazirin ha. Îro jî rojnama Jiyana Kurd hejmara sêyemîn hate berdan û hate ravakirin ji bo maneviyata Profesör Doktor Akademisyen Kinyazê İbrahim Mirzoyev. Evan agahyana jî evê brîfingê jî em dixwazin bidin hem temaşevana hem mêvanên salonê. Lê ez dixwazim wir kêmasiyekî bînim ziman dîsa temaşevanên hêja mêvanê me yên salonê de wektê zanîn em bêjin Kazakistan yan ji taybet bajarê Almatê bajarekî kozmopolit e, hemî gel hemî millet tê de jiyan dikin, hemî millet hemî gel nava biratiyê de jiyanek xweş dikin. Wir jî niha dostên mamoste, dostên em bêjin Kurdan hazirin. Ji wan milletan da taybet em bêjin gelên Ermenî, Azerî, Tirk, Kazak, evana hazirin. Lê ez mixabin ez Rus pardon ez Rusî û Ermenkî nizanim. Lê zimanê Kazakî, Tirkî û Azerkî kokekî zimanekî ez xêratina wan jî çend giliyê Tirkî ve bikim bi müsaada ve piştî wê em vegerin salona konferansê. Değerli misafirler, tekrar Türkçe diliyle size dönüp hoş geldiniz diyorum. Maalesef aramızda bir dil anlaşma sorunu var. Ben Türkçe de biliyorum. Türkler, Kazaklar ve Azeriler aynı dili konuşuyorlar. Ermeni ve Rus halkından özür diliyorum. Ben Ermenice, Rusça ya da başka bir dil bilmiyorum. Eğer Almanca da olsaydı eklerdim ama şu an Türkçe hitap ediyorum. Hoş gelmişsiniz. Programımıza biraz geç ve arızalı başladık. Özür diliyoruz. Kısaca Kinyas Hoca'nın yani akademisyen Profesör Kinyas İbrahim Mirzoyev'in kısa özgeçmişini video halinde size sunduk. Onun haricinde bir kısa briefing sunduk misafirlerimize, seyircilerimize. Yani hocanın ölümünden sonra bazı işler yapıldı. Diyelim Kinyas İbrahim Mirzoyev Vakfı kuruldu. Onun haricinde Berbank TV vakf tarafından kurulup Berbank organizesinin yani Berbank Kürt masasının hizmetine sunuldu. Hocanın eksik kalmış kitapları tamamlandı. Bir kısmı tamamlanıp piyasaya sürüldü. Okuyucularının hizmetine sunuldu. Bazı fakir ailelerin özellikle çocuklar için bazı fakir ailelere yardımlarda bulunuldu. Hocanın torunu Meme Alan Süleymanov dedesi adına, dedesi maneviyatına bir kitap hazırlayıp piyasaya sunacak. Hazır henüz sunulmamış. Bugün yine Jiyana Kürt gazetesinin 3. nüshası, 3. sayısı hocanın maneviyatına atfen sunuldu. Bunları da bildirmek istiyoruz. Canlı yayınımız haricinde de konferans salonunu Rafiki Yakup Mirzoyev moderatörlüğünü, sunuculuğunu yapacak. Hizmetinizde olacak. Şimdi salona dönüp sözü Rafik'e bırakacağız. Prez Rafik,
سلاو و ریز بو سالون بو میوانین هجا کرم کن از مودراتوریا سالون ایرو هونه بکن کرم کن هون چاد خازن گور خو پیشکش بکن میکروفون آوی Derviş, hürmetli konaklar dostlar, bazalar ve hanımlar. Akademik Profesör Knyaz Bölümünün 70. yılına arılan halka arası konferansına hoş geldiniz. Ben Zerkun Bırakıyor. Уважаемые гости, друзья и дамы и господа, мы рады вас приветствовать на международном конференции, посвященной 75-летию международного Князя. К сожалению, внезапно смерть прервал жизнь и деятельность академика. Великая Ассамблея народов Казахстана и Ассоциация клубов Казахстана «Барбан» нами была создана фонд имени князя Драгимовича. В короткое время мы опубликовали и завершили некоторые работы князя Драгимовича. Опубликовали учебники на русском языке, а также опубликовали издание юбилейного номера журнала «Бумага». Нами была создана на интернет-платформе телевидения «Барбан». На конференции проводится в прямом эфире. По возможности я подаю к вам каждому из вас, чтобы вы могли поделиться своими воспоминаниями о бессмертном князе Драгимовиче. Мы с вами проведем интересное время. Это хочу отметить, что это было уже последний я думаю, что Heja bu Mevlana Kubra Amadana Tamashari Kıymet, Kadro Kıymet Amiru Konferansa Oy Birarına Almam isteyenler Kınazi İbrahim Ama kişiler dövüşüp Mustaş Çava Saçları Alkına Konferansa Amiru Sert Televizyonu Bergam TV Zindi Başkanı Kudurka Azvara Hazır Beşbukov از بازار هر کسی ورا گلی بدن مافی گلی بدن و اون شو کاربن داخل داریم و مساج ما اگر اینا که این برای ما مشکل ما کامپیوتر نه که تو بگیم گلی بدن اما سر بدن اتاق خدا سر سالم روی سالم نه سر تحت نان پیرامینه اما برج یا همه خودن نبود کلام که ما از گلی ما Яким Салюки Гали Казахстан Барбанки, слово предоставляется председателю Ассоциации клубов Казахстан Рабиеву Азизу Зяевичу. Я извиняюсь, что волнуюсь. Салам Рейс, Тамашар Буаля Хиджа. Kamerayı ne çok yana kanka gidiyormuş. Çok. Ты бишь ты нормально, да? Нормально, конечно. Князь Ибрагим, доктор, академик, Мирха, широкая награда Казахстана, Гамма Фадеева, уважаемые гости, я вас всех приветствую на международной конференции клубов Казахстана, которая проводит его родственники, это фонд князя Ибрагимовича проводит, День памяти князя Ибрагимовича. Я вас всех поздравляю с прошедшим праздником, святым
месяц Рамадан прошел, Ай, всех поздравляю вас. И прошу вас всех в начале выступления я бы хотел, чтобы мы почли память князя Владимировича Мирзоева, Надира Каримовича Надирова и Юрия Набиева. Прошу встать минуту молчания. Я так и столько людей пришло. Пока память о князе Владимировиче живет, значит, он жив среди нас. Вы знаете, он был человеком, гражданин мира. Для него не существовали нации. Он коммуникабельный человек. В Армении он был патриотом армянской ССР. Он, если в Азербайджане, он патриот, он там докторскую защитил, и академика получил, все награды. Он азербайджанского, турецкого, всех наций, он гражданин мира, он нету наций. В советское время у нас всего две нации было. Хороший человек и плохой. Я думаю, у нас в Казахстане строили новый Казахстан. И я думаю, будет точно так же. Мы очень уважаем казахский народ. Мы должны быть патриотами Казахстана. В этот такой священный день, когда мы вспоминаем князя Владимировича, который всю свою жизнь посвятил народу Казахстана. Много книг написал, много вещей. Был заместителем председателя ассамблеи. Долгое время возглавлял нашу ассоциацию. С приходом князя Владимировича в нашей ассоциации работа была поставлена на самом высоком уровне. Вы знаете, его заслуги мы никогда не забудем. Но самое тяжелое, когда это твой друг, это твой брат. У нас курдов, хочу вам сказать, у нас курдов есть такая пословица. Говорят, друг лучше или брат? Ну, ответ такой, конечно, брат. Если будет как друг. Вечная память князю Владимировичу. Да, Аллах вам всем здоровья, что вот с этой конференции все были счастливы, радостны, чтобы никогда нигде не было войны, был мир, единство, братство и радость в нашем Казахстане, чистого неба Казахстана. Аллах Казахстан. Спасибо, Изяевич. Нам всем известно, что вы братом, другом, близким. И вот все 30 лет последнего года вы всегда говорили, спасибо большое, правильно поздравляю. Я бы сейчас хочу слово предоставить председателю Республиканского культурного центра Ахаска. Ирина Абгежа, Хабиб Гежа, Сарокин,
Ассоциация в Казахстане АГСК. Дорогие друзья, родственники, близкие, честно говоря, очень тяжело говорить, когда теряешь близкого человека, теряешь друга, теряешь человека, который как бы очень хорошо, близко знаешь, близко общаешься, знаешь его все взгляды на жизнь, знаешь, что он любит, кого любит, как любит. Честно говоря, князь Ибрагимович, как я и сказал, был действительно большой патриот. Большой патриот. Сегодня, как он сказал, Казахстана, в свое время он действительно был патриот и Азербайджана, почему-то он там работал, очень много делал. Поэтому я хочу сказать, и такие люди, как князь Ибрагимович, они действительно они не могут принадлежать какой-то одной нации. Они сами по себе рождены для того, чтобы, как нам всем Всевышний велел, для того, чтобы сплотить людей на земле. Именно сплотить, именно делать хорошее, делать добро. Вот князь Ибрагимович, он сам по себе, по натуре был очень, очень добрый, очень правильный, очень обаятельный человек. И в то же время очень грамотный, высокообразованный. Он знал там очень много языков. Я не знаю, порядка 10-12 языков знал. И, честно говоря, он никогда этим как бы, ну, вот, как бы не хвастался. У него вообще такой черты характера не было, чтобы хвастаться или что-то такое лишнее, как он говорит. Он никогда своим словом никого не задевал. Как бы он всегда делал так, чтобы в его кругу всем было очень удобно, комфортно. Действительно, он был патриот. Патриот мира, это сегодня можно сказать, патриот всех людей, патриот человечества, патриот человечности, который действительно всем своим существом показывал, какой должен быть человек на земле. Именно вот своей миролюбивостью, своей толерантностью, своими вот правильными взглядами на жизнь, правильными взглядами вот на существующую ситуацию. И он действительно очень сильно любил наш Казахстан. Очень сильно любил Казахстан. Он действительно был полностью отдан вот, для того, чтобы в нашем Казахстане, со дня вот, основания Казахстана, он все делал, чтобы в нашем Казахстане был мир и общественное согласие. И это не на словах, он это полностью везде, это проявлял, работал, действовал, собирал людей, говорил об этом. И поэтому, честно говоря, сегодня потеря это не только вот, потеря как бы семьи, потеря как бы родственников. Это общая наша потеря. Это в первую очередь потеря всех казахстанцев, всех нормальных людей на земле. Почему? Потому что вот люди на земле должны быть такими. Аллах один раз жизнь дает человеку. И он дает его для того, чтобы творить добро, делать добро. С людьми быть, с людьми. И какой бы ранг у тебя ни был, какой бы уровень высокий ни был, он должен всегда облик человеческий, он всегда должен как бы, сохранять. Поэтому князь Ибрагимович, действительно нам очень тяжело, потому что действительно были его и братья, и друзья, мы очень часто вместе собирались, вместе разговаривали, всякие темы обсуждали. И я хочу сказать, что действительно для нас эта потеря очень, очень большая, тяжелая. И я вот здесь хочу сказать, что действительно надо, чтобы молодежь, вот наша молодежь, она именно воспитывалась в таком духе интернационалистов, в духе патриотов, в духе патриота Казахстана. Почему? Потому что это, я думаю, в какой стране живешь, быть преданным этой стране, это долг каждого гражданина Казахстана и каждого гражданина той страны, в которой он живет. Поэтому я думаю, что князь Ибрагимович, он не то что думает, он всегда будет в нашей памяти, всегда будет в наших сердцах. Потеря невосполнимая, я открыто скажу, его заменить очень тяжело. И просто вот, жалко, у меня слов нет, Аллах рахмет eylesin. Mekan cennet olsun. Allah o dünyasında onu utandırmasın. Onun geride kalan evlatlarına, balalarına Allah uzun ömür versin, sağlık versin. Allah Kazakhstan'ımıza dinçlik versin. Allah her zaman burada barış olsun, savaş olmasın. İnsanlar birbirinden bire meylivan olsunlar, hoş olsunlar. Allah her kişiden razı olsun buraya gelenlerden. Çok sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.
Biz birlikte bizim anlamda arkadaşım dostluğumuz Allah sizden sağ olsun yanınıza Allah beraber razı olsun. Sağ olun. Nahageli tavaşan icra bu mevane amada. Zahke haftani nahag ağzım dedim Saroki Dekitya Kurdi Kırgızistan'ı medya Saroki Federasyonu Naftavi Diaspora Kurdi Sovyetleri Seyidov Şeyh Ramazan Karamekli Гижава, слово предоставляется президенту объединения Кыргызстан медиа, председателю Международной Федерации Курск общин Сеидову Шейх Рамазану. Уважаемые участники этой конференции, я, пользуясь случаем, хочу вас всех поздравить с прошедшими праздниками. Желаю вам всем добра, мира, вам и всему Казахстану. Я постараюсь быть коротко, потому что я знаю, что очень много желающих сейчас и в Кыргызстане, и в Европе. Ждут прямого эфира, хотят что-то сказать. Вы знаете, когда вспоминаешь, говоришь о князе Ибрагимовиче, невольно приходит на память ряд великих курдских мужей. Тех людей, которые подняли на высокий уровень культуру, язык, развитие курдского народа на территории Советского Союза. Центром этой культуры был город Ереван. Там работала Курдское радио, там работала газета, выходила ряд газет. И ряд великих людей, интеллигентных наших. Это такие, как Амин Абдов, Араб Шамиров, Манады Курбулов, Али Абрамин, Махмад Исуибова, Аджи Джинди. Вот князь Ибрагимович, он встал в ряд этих великих людей. Вы знаете, вот наша человеческая сущность, не только у курдов, это все народы. Вот когда, пока человек жив, мы недооцениваем, мы не понимаем, что мы имеем. И только после того, когда человек уходит, мы понимаем, что мы потеряли. Благодаря интернациональной политике Республики Казахстан, прежде всего, Конституции Казахстана, и благодаря такому, как князь Ибрагимович, центр курдской культуры перешел из Армении в город Алма-Ата. Здесь мощная интеллигенция, здесь очень хорошая диаспора, ассоциация. И я знаю, Ассамблея народов Казахстана делает все, чтобы курдская ассоциация развивалась. Я очень бы хотел, чтобы вот то, что сделано уважаемым Надыр Каримовичем в Казахстане, в Алмате, чтобы мы это сохранили. Мы сегодня можем многое сказать о князе Ибрагимовиче, но мы его уже больше не вернем. Есть русская пословица, она звучит так: незаменимых людей не бывает. Вы знаете, я не раз говорил, еще раз скажу, я в корне не согласен с этой пословицей. Вы знаете, незаменимые люди есть. Есть люди, которых очень сложно заменить. Чтобы этого человека заменить, нужно огромное усилие всех. Я практически вот призываю вас всех сплотиться в единый кулак вокруг ассоциации Барбон, вокруг руководителя, президента ассоциации Азизьевича, прекраснейшего человека, патриота своего народа. Сплотиться вокруг него и сохранить этот центр в Алмате, чтобы мы его не потеряли. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам этой конференции. Князь Ибрагимович действительно он достоин вот таких мероприятий. И оно должно быть не единичным. Спасибо вам огромное за вашу работу. Я понимаю, вы дети его, вы стараетесь. Я хочу, чтобы вокруг вас не только были вы, а вот вся молодежь курдская была. Она должна быть с вами. Потому что князь Ибрагимович, я еще раз повторяю,
центр курдской культуры перенес в город Алма-Ата. Это благодаря одному человеку. Желаю вам всем успехов. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пришли, с нами вместе, дали здоровья, счастья. Сейчас я хочу слово предоставить Махтагаля Маджитовичу, первый проект «Рассказнику имя Абая». Құрметті халықаралық конференцияға қатысушылар, бүгін шынымен осында бір болса князь Иванович ортамызда тұрады деді, осында үлкен халық жиналып, көңілі жоғары болады деді. Мен бүгін соны жоғарысын көңіл түспегенін көріп отырмын. Ол кісі бар, ол кісіге деген көңіл таза екен. Осында жиналған әр азамат князь Ивановичпен жұмыс бабымен, оқу, ғылым бабымен бірге болған адам бірдеңе сезеді. Ол шынымен де халықтың азаматы екені, өзінің бойына сіңген қасиеті мықты екені. Сондықтан да мен осында тұрып, ол кісінің осы конференцияда тұрып сөйлейін деп шештім. Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде 30 жыл жұмыс істедім. Сол жерге жаңа айтқан ол патриот деген сөзі сол университеттің патриоты болып қалды. Сондықтан да мен осы сөздерді арнайы өз жағынан папкіден оқып берейін, себебі ол осында отырған бүкіл конференция қатысушыларға құрмет санаймын. Глубоко уважаемый горожан Тарн и великий славян князь Иванович Визир, Назир, Саладин, Тахмина, Мадина, сіздерге айтамын, сіздер нағыз батырдың балаларысы, вы должны гордиться, ваш отец настоящий батыр. В день 75-летнего юбилея князя Ибрагимовича Мирзоева мы, коллектив Казимпи Навая, хотели еще раз выразить свои соболезнования его семье и вспомнить методического педагога, заслуженного общественного деятеля, доктора филологических наук, востоковеда, литературоведа, ученого, широко известного в Казахстане и за его пределами. Казахстан – страна восточная, но в первые годы независимости республики ощущался острый дефицит кадров по восточным языкам – китайскому, корейскому, турецкому, арабскому, персидскому. Учитывая это, в 90-е годы перед ученым советом университета князь Ибрагимович выступил с предложением об открытии кафедры восточных языков. В 1991 году он возглавлял кафедру восточной филологии Казахского национального педагогического университета имени Абая. За 30 лет плодотворной работы князь Ибрагимович кафедры восточной филологии и перевода стала одним из крупнейших научных центров Казахстана по подготовке высококвалифицированных специалистов со знанием восточных языков. В целях реализации государственной политики триединства языков и оптимизации обучения иностранным языкам по инициативе князя Ибрагимовича и ректора вуза академика Тохмаса Аминовича Садыкова на базе кафедры восточной филологии и кафедры западных языков был создан Центр мировых языков. Это великое дело, это было основано в 1999 году, которым Мирзоев руководит до 2014 года. Работая в качестве проректора по международному сотрудничеству Казимпу имени Абая, Мирзоев внес огромный вклад в развитие международных контактов университета, обеспечив широкие партнерские связи зарубежных вузов и институтов. Он проявил себя как профессионал своего дела, креативно мыслящий руководитель, отзывчивый наставник, которого высоко ценили за активные гражданские процессы и справедливость. Мы всегда будем помнить князя Ибрагимовича как человека с огромным жизнелюбием, жертвенной душой и добрым сердцем. Верим, что достойным продолжателем славных дел станет его дети и внуки. Осындай бүгін ағамыз аман сау болсын, ол бір жақсы сөз айтады, бауырым деп. Бауырым, сіздер бақытсыздар, осындай адамның баласы болғандарға. Жақсы болсын. Gelin Divan-ı Necat, gelin buraya kuş buraya beydiler. Bunda sayısında çarşamba saçları altında konferansa koydularına Mustafa Nazır İbrahim Mehmet. Bir kere ki Şam koyuyor, geç gider Allah'tan kardeşim Mustafa Nazır Mehmet. İlk dileme de cebimine hatta hocam sağlam.
شافنا مجبور کاری که ما هوا بگوییم که خواستی توی در آمدن نه نیش دار یه دار نکوی در سکین نکوی و سالن آمدنه و نهاد واسه حقیقت خبردار نبودم وکیل مانستکی نیست وکیل слово предоставляется нашему депутату парламента Республики Казахстан вакилу Ксеничу. Международная конференция, да, посвящается памяти выдающегося крупного ученого. Вижу очень много представителей научной, творческой интеллигенции, этнокультурное объединение, ученики, коллеги. Посвящается жизни деятельности выдающего ученого, общественного деятеля Мирзоева князя Ибрагимовича. Постараюсь коротко. Для меня он был учителем, наставником. Он родился в селе Райганло Масийского района Армении в многодетной курдской семье, пережившей годы политических репрессий и депортацию в Казахстан. Его детские годы прошли в непростых условиях, но способный юноша блестяще окончил школу, поступил в известный на всю страну Ереванский государственный педагогический университет. Мирзоев, возвращаясь в свой вуз, вначале работает старшим преподавателем, затем заместителем декана филологического факультета и в течение 10 лет возглавляет кафедру азербайджанского языка и литературы. За это время он защищает докторскую диссертацию, которая состоялась в Ленинградском филиале Института Востоковедения Академии наук СССР. Но самым успешным плодотворный этап жизни князя Ибрагимовича связан с Казахстаном, куда он переезжает с семьей в 1990 году. Здесь начинается его работа на кафедре казахской литературы Казахского национального педагогического университета имени Абая в должности профессора. А уже в 1991 году он избирается заведующим кафедрой восточной филологии, директором Центра мировых языков, проректором по международным связям АГУ, сейчас Казахстан имени Абая, доктор филологических наук, профессор Академии Международной академии Душашкова. Князь Ибрагимович был настоящим профессионалом и человеком беззаветно преданным делу своей жизни. Вы знаете, видно, награжден всеми наградами, в том числе орденом Хурмет. Он является исследователем восточной литературы, автором более 500 работ, в том числе 15 монографий. Также он написал учебник курдского языка. Автор книг из истории азербайджанско-курдских литературных связей, национальной литературы и литературной взаимосвязи, литературный горизонт, мост дружбы, низами и литературы народов Востока. Имя заслуженного деятеля Республики Казахстан князя Мирзоева широко известно в связи с его многолетней общественной политической деятельностью. Он вел активную общественную работу, как коллеги отметили, с диаспорами в бывшем СССР. В качестве общественного деятеля князь Мирзоев являлся председателем Ассоциации Барбан курдов Казахстана, членом Совета Ассамблеи народа Казахстана. Мирзоев принимал самое активное участие в становлении Ассамблеи народа Казахстана. Коллеги, друзья, ученики будут помнить его как замечательного, порядочного человека, дипломата. Действительно, сейчас я Денис Михайлович тоже отметил, очень сильно занимался созиданием, интегрированием всех этносов в общеказахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия, единства, толерантность. Молодежь нашу воспитывал в духе патриотизма и глубинной связи со своей родиной Республикой Казахстан. Таким он всегда останется навечно в нашей памяти. Рама Худайлева, всем присутствующим большое спасибо. Спасибо, Ксенич. Вы, как ученик князя Ибрагимовича, достойны. Спасибо большое. Сейчас слово представляется Шаймердену Хусейновичу, экс-депутат парламента Республики Казахстан, представитель уйгурского народа, друг курдского народа, сопредседатель Ассоциации Барбан. Слово вам представляет. И наш друг.
Жолдош, ассалаумағалейкум, құрметті туыстар. Біріншіден бәрімізді қазіргі мұсылман боламыз ба, христиан боламыз ба, бәріміздің үлкен мейрамы ораза айтпен құттықтайды. Осы ораза айт бәріміздің үйіне, отбасына, бала-шағамызға Алла тағала бақыт алып келсін, денсаулық алып келсін, ауызбіршілік алып келсін. Да, говорить про близкого человека кажется легко, а на самом деле, знаешь, очень тяжело. В каком городе? Сейчас вот в ходе вашей беседы, вступления, эпизодов сейчас бегает прямо за на глазах. Не знаешь, на что обратить внимание, с чего начать. На самом деле, господин Морзоев, князь Григорьевич, был великим человеком. Один факт, сейчас только вы показали, он беседует, встретился с Ясером Арафатом, великим человеком 20 века, один из великих человеков 20 века. Наверняка он там не праздновал Навруз-Бейрам, у него рабочие встречи, он там представлял Советский Союз. Вот такой человек мирового масштаба был рядом с нами. Многие из нас этого не знали. И должным уровнем надо говорить правду, не ценили, как и есть, что у нас есть рядом, работает, живет, общается великий космополит, великий, знаешь, человек мирового масштаба. Да, қазақтың айтады, басқа елде біз айтамыз, тау алыстағаншылық, тау биік көрінеді дейді. Таудың ішіне кіріп алсаң, ол таудың биіктігі көрінбейді, білінбейді. Сол жанымызда жүрген үшін әрине князь Григорьевичтікі бағана ұлықтығы көрінген шығар. Қазір алыстап барады, сол үшін таудың биіктігі көрінгендей, біздің князь Григорьевичтің де биіктігі көрініп жатыр. Это, конечно, естественно. Человеком был, так же хочется сказать, был, но это факт, очень добрый. Үлкен болсаң кішіпейіл бол дейді ғой. Он был очень добрый, грамотный, вопросов нет. Нас познакомила Ассоциация народа Казахстана, АНК. С первого дня, вот рядом брат мой, Азиз Яевич, с первого дня близко общаемся и близко работаем. Руководство групп работает. Он был и есть патриотом своего народа. Сейчас милләтпәрвәр деп айтты, документальный фильмда, милләтпәрвәр. На самом деле он был милләтпәрвәр. Өзінің ұлтын десе көзді жас келеді ғой. Поэтому, наверное, с первого дня мы оба востоковеды друг другу правильно понимаем. Әрине, ол Қазақстанның патриоты. Әрине, ол Қазақстанның нағыз патриоты. Он был искренним патриотом Казахстана. За Казахстан болел. Келешегіне болады деп ойлаған. Хотя он человек восточный, был прямой и мог говорить, как есть, что необходимо. Сондай өзі добрый деп айтты. Бағана сонымен қатар сөз бергенде қайтпай айтатын жігіт болды. Еркек болды. Сол үшін туыстар, бағана бәріміз айтып отырмыз, бұндай адамды, князь Ибрагимовтей адамды біз өлді деп айта алмаймыз, өлді. Ол артында өшпейтін із қалдырды. Өзі көптеген кітаптарды қалдырды. Столько научных трудов он оставил. Вот сейчас только вы говорите, новый фонд, значит, уже скоро выпустить, по-моему, учебник русского языка. Да, еще второй. Вот, он шел, көрген жоқ, көп ызғалдырды. Мынау әлемді жігіт сияқты балаларды қалдырды артасынан. Қазір жүгіріп жүр. Мынау Әзия сияқты, сіздер сияқты бауырларымды қалдырды жанында. Тәрбиеледі. Сол үшін туыстар, бауырларым, жерлестерім, отандастарым. Мен шынында бірінші күннен бастап, әлгі Тоғжановтың кезінде сол председатель болдым, күрт община
Ал князь Ибрагимович біздікі Уйғур орталық республика орталығының сол председателі болды. Бізде болмаған бір дүние АНК-да болды. Бірінші рет солай бір организацияға сол председатель, біздегіне бағанағы клубтың басын сол председатель болды. Бізде господин депутат дәлел хороший пример. Сол үшін делить нечего. Бәрі нәрсе өзіміздікі, біз бәріміз Қазақстан. Бәріміз Қазақстан. Сол үшін көп сөйлемейін, туыстарым, бауырларым. Жақында өткен жыл сіздердікі сайлауда болған, сайлауда қатыспен. Сол кезде өздеріңіздер бір ауыздан выбрали достойного кандидата. Лице Зиядина Азиза Зиядовича. Аяғын басам, мешает работать. Азиз Зиядович сияқты достойный адамды вы избрали председателем. Поэтому туыстарым, бауырларым, бәріміз біргелесіп, бәріміз біргелесіп. Қазір Азиз Зиядович біздің сол председатель. Мен Құдай тұрса, буду продолжать сол председатель. Біргелесіп, под руководством президента Токаева вместе с вами будем строить новый Казахстан. Рахмет сіздерге. Ал енді бауырымызды князь Ибрагимовичтің жатқан жері қорық болып, иманды болсын. Рахмет. Уважаемые гости, я вот сейчас позвольте я слово дам, скажем, другу, близкому другу нашего народа, всех народов Казахстана и города Алматы, представителя Ассамблеи народов Казахстана по городу Алматы Назар Алдынович. Он долгие годы работал с князем Ибрагимовичем. Слово вам, что создать. Ассаламу алейкум. Уважаемые участники конференции, дорогие друзья, уважаемые дети, родные, близкие князя Ибрагимовича. Свой жизненный путь князь Ибрагимович прошел достойно. Он всегда был полон жизненной энергии и творческих замыслов, являя собой пример профессионализма, гражданского патриотизма, верности, долгу перед Отечеством. Его имя по праву занимает достойное место в ряду выдающихся деятелей казахстанской науки и образования, являясь видным ученым, талантливым педагогом, доктором филологических наук, профессором Казахского национального филологического университета имени Абаева. Еще когда я был молодым, я закончил этот курс, исторический факультет, потом работал на кафедре педагогики, когда мы еще тогда познакомились с князем Ибрагимовичем, и как-то так подружились. И потом уже периодически мы встречались по роду моей работы, и с тех пор мы с князем Ибрагимовичем очень тесно подружились. Хочу отметить, что вся казахстанская общественность, творческая научная интеллигенция помнит и ценит Мирзоева князя Ибрагимовича как одного из самых авторитетов членов Ассамблеи народа Казахстана, опытного руководителя Республиканской ассоциации Барбан курдов Казахстана, заслуженно отмеченного многими государственными и общественными наградами. Я хочу сказать, что это мое личное мнение, наверное, с его разделят все наши коллеги с Ассамблеи народа Казахстана, в том числе с Ассамблеей города Алматы, что князь Ибрагимович поднял работу, деятельность ассоциации Барбан на очень высокую и недосягаемую высоту. Вы знаете, что, наверное, впервые в истории футбола Казахстана, благодаря этой работе, впервые депутатом Мажилиса парламента стал представитель курдского народа Фатиль Набиев, это ученик князя Ибрагимовича. И сегодня, я думаю, все курды, все этносы
в том числе и казахи, все друзья, братья, мы гордимся, то, что Курский нас достойно представим в нашем парламенте. За плечами князя Ибрагимовича была достойная школа жизни, богатый опыт научно-педагогической и общественной деятельности, а также участие в реализации важных образовательных программ и проектов, где он активно пропагандировал казахстанскую модель мира и межэтнического согласия, масштабную модернизацию экономики, политической сферы и общественного сознания. Кроме, как вы помните, князь Ибрагимович был первым человеком, чья статья была опубликована сразу же в этот день после послания и Басе, главы государства, во всех центральных газетах, в частности, Казправе, Егемен Казахстана. Поэтому князь Ибрагимович еще всегда был на передовой идеологического фронта за всю казахскую интеллигенцию, за всю нашу ассамблею. Князь Ибрагимович всегда был на передовой этой работы. Кроме родного курдского языка, здесь уже коллеги отметили, князь Ибрагимович как настоящий интеллигент владел очень многими языками. Здесь мои коллеги перечисляли ясинским, казахским, русским, азербайджанским, армянским языками. Работал на кафедре, заведующим кафедрой восточной филологии, директором Центра мировых языков Казанкова имени Абая. Здесь сегодня присутствует проректор, мы тоже много лет с ним работали, с князем Ибрагимовичем. Я думаю, в университете, наверное, надо открыть достойный музей вашего университета, достойный разговор, который будет посвящен деятельности научной творчества князя Ибрагимовича. Князь Ибрагимович всегда жил и работал с полной отдачей, щедро даря окружающим тепло своей души, проявляя свою активную гражданскую позицию, являясь примером истинного патриотизма для казахстанской молодежи. Разделяя общее мнение всех членов Ассамблеи народа Казахстана, я искренне убежден, что имя князя Ибрагимовича Мирзоева, его вклад в развитие казахстанской науки и образования, многогранная и плодотворная общественная деятельность навсегда останутся в наших сердцах и впредь будут служить дальнейшему укреплению общенационального единства, мира и согласия в нашем обществе на благо суверенного Казахстана. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Я представляю не только здесь себя, здесь в зале находятся представители Ассамблеи народа Казахстана, его друзья, вот здесь вы видите господин Касанов, Ленин Исмаханович, близкий друг, Мадан Усеевич, руководитель ассоциации курдов, ну, Азиз Ярич, они по жизни вместе шли. Вот. То есть наша ассамблея. Мамед Гасанов Айваз, это заместитель председателя ассоциации азербайджанского Казахстана. Аллах Верды, тоже заместитель ассоциации азербайджанского Казахстана. Председатель ассоциации евреев Казахстана, это барон Александр Иосифович, наша коллега из интеллигенции, всегда они с князем Ибрагимовичем обсуждали, его коллега, филолог, Ананьева Светлана Викторовна, представитель азербайджанского центра, Азарбай Таштемирович Касимов, он в душе профессионал и филолог, один из основных, так сказать, пропагандистов казахского языка в нашем обществе. Я еще тут не всех вижу. Вот, есть у нас Себан Павлов, тоже много лет он возглавлял городской филиал Казахстана и другие. Ассоциация греков. Здесь есть? Да, это Ассоциация греков, да, Иордании, господин Казбек Владимирович, руководитель Осетинского культурного центра, заместитель председателя Ассоциации уйгуров
Волкунтай, Абдухалил, ассоциация афганцев Ариана, Восток Ахмадулла и представители, да, Армянского культурного центра. Я не вижу, директор Дома дружбы города Алматы Мусале Антекова и много-много других. Вот руководитель областного чеченского центра «Война» Адам Буйсаев. Я всех не вижу, извините, но я всех хотел бы сказать, что мы благодарны курскому народу, что здесь, в Алмате, в нашем городе, как сказал коллега, был создан Центр курской культуры, и этот курской культуры стал нашим центром ассамблеи. Спасибо. Давайте поаплодируем. Вот наш коллега назвал столько имен. Это все те люди, которые создают и развивают единство в Казахстане. Давайте им поаплодируем. Ассамблея народа Казахстана. Здесь у нас активист молодежного крыла ассамблеи Устав Хайриев, руководитель Совета матерей ассамблеи города Алматы Махинур Вильямовна. Я говорю, никто не обижается, не совсем видно. Я же представил, я хотел бы представить своему коллеге Антековой, директор Дома дружбы, кабинет князя Ибрагимовича. Много лет, вы знаете, в Доме дружбы находился на втором этаже, и всегда двери открыты, и всегда у всех встречал очень радушно, дружелюбно. Пожалуйста. халықаралық конференцияға қатысушылар және ұйымдастырушылар бүгін көзі тірі болған уақытта Мирзоев князь Ибрагимович 75 жасқа толар еді. Князь Ибрагимовичтің біз бұл жерде ең басты адамгершілігіменен ғылым жолында сіңірген еңбегін айтуымыз керек. Ғылым арқылы осы тәуелсіз Қазақстанның 30 жылдығында талай шәкірттерін тәрбиеледі, өзінің еңбегін сіңірді. Және князь Ибрагимовичтің бір ғана айтатыны 90-шы жылдары Қазақстанға келгеннен 95-ші жылдары Абайдың жүрегіне терең боя деген өлеңін жеткен кісі. Сондықтан бұл кісіні қазаққа жүрегіне жаңадан тірелей жақын деп алады деп айтуымыз керек. Сондықтан бүгінгі осындай іс-шарамызды ұйымдастырып, біздерді шақырып, көзін көрді деп, өйткені біз шын мәнінде князь Ибрагимовичті күнде көріп жүрдік. Осы індеттің жайлағанның өзінде екінші қабаттағы 26-шы кабинетіне шыққан жоқ. Біз айтатынбыз, князь Ибрагимович аурасыз, қайтыңыз, барыңыз жоқ. Ол кісі мынау күн әліппесін жасауда сол сәттерде көп еңбек сіңірді. Сондықтан князь Ибрагимовичтің артында қалған ұрпақтары, жалпы күрт халқы ешқашан да ұмытпайды деп ойлаймын. Еңбектерінің жемісін көріңіздер, бала шағасы әрдайым әкелеріне асып туған ұл қыз болсын, Алла ол кісінің жанын жарақты етсін. Жақсы күндерде осындай жас сәттерде басын жамап шыққан кездесіп. Внимание, Ежан, уважаемые гости. Мы сейчас перейдем в студию. Сейчас прямой эфир, очень много гостей ждут. Они тоже ждут, хотят сказать свои слова, вспоминания о нем. Сегодня прямой эфир идет к всему миру. Люди, его друзья, близкие друзья, все хотят сказать. Мы сейчас слово предоставим в студию. Говорит, Давлет Карам, как и говорил. بله یکم از شام جنک
جی قربو درکتا قسه کرا پیش جمعته گلک شامه یعنی دستهلتداریا میرا کیجان ولاتی کیجان دولتی کیجان عالی دنیای به دستهلتداریا میرا هر دره حکم خداجو دما باوریا دما پیغمبر ده حتی ایرو میر از وی جانکی را گلک سپاس دکم بو جسارتی وی مدنی وک مگوت نها گلک میوانی ما رزیدانه گلک میوانی ما سریدانه جی ولاتین اوروپای سکاندیناویای بگیرن حیا سوویتستانه حیا باشور و باکورین کردستانه گلک میوانی گران با هیویا قصدانه میوانین مین هجابون خلاص بکن لی از خازم تشتکش بینم زمان در و دنگی سالون قط نایفهم کرن یعنی مخابل نایفهم کرن و ور هف باش دبیست لوما مجی به صبر و ثبات گدارد کر لی تماشاوانی مهنه که عجز بین از بینم زمان بلی نها از برز نویسکار لیکولینر فیزیکزان ماموستا هاو قصد هایبتی ویان از کجانی بینم زمان زانم جه سکاندیناویای جه شویدن از باورم باجر استوکولم ماموستا تیموری خلیل از بینم سر اکرانه خیراتن آوی بکن ماموستا جان هون خیراتı بن گلک سپاس اونجی همون خیراتنه واجي بالصبر قدرت كير از باورم و تشتك فهمنات كير يعني هون باروس همون فهم كير باش پر باش و چاقي demek بامن problem هي ما مناسبتا برنامه ما زندي ایروهون زانن yani taybet bu profesör akademisyen Knyaz İbrahim Yuzoyev bu ve pera gelek da stand خورتانی حیانی روزا مرناویج تکلی و دیالوگی و هبون کرم کنون کارن سر ما مستا چه بیشن هما گلی خو از ناوی درکه و کرم کن پیشکش بکن هلا اون همیجی بخیراتنه تشتی هری سرکه از بیجم از تنید کارم بیجم افرم جوارا او بنگه ها که اکادمیسین کنیاز ابراهیم و نادیرو دانینه ایرو بسایا سر عیز زیو عظیم شمو و حوال دن و یک رافیق یک وکیل او کار که وی بنگه دانیه بردوام دبه یعنی ام برای تو کس حول نده بیجه ام دوسا کنیاز بگیرم کسی که 5 سال دناوی کاری دا و ام نکارن یکی سا پیدا بکن ام تن دکارن ایروژی به سروکاتی وی کاروبار خواه بمشینن از خواستم نها چند گوتنا به روسی جی بیجم جی برکو روس و درگیل کنه Здравствуйте, дорогие мои, я говорю, дорогие, имея в виду и курдов, и казахов, и всех казахстанцев. Я сам это чувствовал, когда 5-6 раз был у вас в стране. Я был не как туристом, я был, потому что Центр курдской культуры в бывшем СССР переместился в Казахстан. Это там есть организации Сбербанк, есть газеты, журналы, учебники издаются. За это скажем спасибо и самое большое спасибо курды Казахстана говорят вам, поскольку они, будьте уверены, что они очень преданы своей родине Казахстану, они очень преданы руководству Казахстана, который создал все для курдской культуры, чтобы не только культуры и литературы, там наши писатели. И все это, я хочу еще раз сказать, тут сказали, что раньше Центр курдской культуры и литературы была Армения, потом переместилась в Казахстан. Это благодаря, во многом благодаря князя Ибрагимовича.
потому что он раньше жил в Армении, потом переехал в Казахстан. Я хочу еще сказать вам, что князь Ибрагимович мог переехать в любую другую страну, предположим, в Россию, в Европу, в Америку, но он именно выбрал Казахстан и не ошибся. И я сам благодарен всех казахстанцев, казахскому народу, руководству, что для курдов создали все возможности для культуры и литературы. Спасибо вам большое. Иро рожака шине нахасбин. Иро рожака биранина برای می مزنه از دویم برای می مزن جبر که از دخورتانی دا بردست وی مزن بوم او سرکی کاملا خواندکارن کرد بول ارمنستان از یک جه اندام کمیته بوم جوه روژه حتی ایرو ام به هفره بون ام نهاجی کنیاز بمرانه و گلک سپاس جبو همو حوالن که برنامه ارگانیزه کردن مالا و آوا اونه هر دم جی بسر کبن لی جبیره نکن که ده هر کار خدا ام بویر دچن که کنیاز ابراهیم بنگه هوی دانیه و از گلک شامه که پیهاتین اکادمیسیان ما نادیر و کنیاز ابراهیم زاروکیوان بوکاوان نارین و کره که کنیاز بیکاری بره و دبن بسرکتی هلبت بسرکاتیا عیز زیو بدرخان و از هیویدارم هون من یک خواب حسبینم از جوامه و جوا حزدكم بخاطري ومالا وابا ام جوا حز كن ما مستا سرسري معاطبن از باور ما مسوبيجي هاف ببينن بيرانينا نمر علي عبد الرحمن هوني ببن ميواني مديسة امي قال لك جاره هاف ببينن بمين خير وخاشيدا بلي نهاجي رزيدا ديسا ج باشوري كردستاني ج باشوري ولات برپرسیاری دیسکا رواندا کردستان لبارگه سروک بارزانی برز طاهر حورامی از باورم آماده کک طاهر گلو کک طاهر آماده آن ام کک علی عونی بگیرن باشه کک طاهر از باورم نه آماده اندام سرکتی پارتی دموکراتی کردستان برپرسی لقا حشتا برز علی عونی کک علی عونی دنگی و تونه کرم خود میکروفون و دنگ تونه رز سلاف بوه سرسری رونشتنه بو بیرانینا اپیمه مزن و روشنبیر دیار و برچاو کردان افریقینیاز ام سر خواه چمینین رز و حرمت دکن بو کک عزیز بو ارکیو کنفرانسی سوگرتیه و هر واسه که وزیر و ناری خانمان جی صلاب مهنه بو حموها به حقیقت ام لباسور کردستان بچاوه که گلک مزن و برز لکدا گل ما لکدا لاوین ملت ما لیاسپورای لقفقازیا لارمنستان آذربایجان کازاخستان کرگیزستان او کسین کو دست او بونه دسته تا روشنگیریا کردستانی و کردی لباسور کردستان یعنی فاکولته ادبیات کردی و دیروکا کردی لباسور کردستان کدا وان لهنگین روشنبیریا کردی نه یه آپ کنیاز بگری حتی قنات کردو حتی سفری کردو حتی اردخان جلیل پروفیسور نادروف و همو اوانا هم به حقیقت لوی بره لبن سنج و کاریگریا کداوانا یه اوا کداوانا لباسور بره و دچه و لوی بره گلک اسانی نینه یعنی لوی بره گلک اسانه تو هم زمان خواه هین ببین جبیرانه کین لی لوی دره برفدانه که گلک مغنطه کرنه که
ملت ما آسیمیله نبه گل ما آسیمیله نبه خو اولاد ما آسیمیله نبو نوا جواکن ترکا دا قرقیزا کازاخا روسا ارمنیا دا اوا نشان داده قوت و هیزکا مازن و باوریکا مازن امینا آپ کنیاز و او ناو دیین کو مگوتی وکو حجی جندی وکی ساسر خدو وکی قنات کردو وکو اردی خان جلیل جلیل همو اوان بریزن کو کداوان امک اوان در روشندیریا کردی دا در پاراسنا زمان کردی دا هبویه هم بجی تأثیر اوان هیا کلاوی مل ویگره کسی خورت مل ویگره زمان خواه بیرانکن بیروک آفش بیرانکن دائما عشق اولاد خوابونه هم جبو و بیرانینه سر خود کمینین و که توا که تیمور بود و گلک کسی دیجی مین آوان همو شاگردن بردستن وان بریزا وان مخورت و هجابون هم خواهدی ساجی شاگردن بردست شاگردن وان ببینین به حقیقت لبه دره و هم هیزی دکین که او روشا او بری بنیات کو آف کنیاز لوی دره دانیه دوام بکه کملا کردی یکیتیا کردان پاراسنا کلتور کردان زمان کردان لوی دره بردوام بکه و او تأثیر آوان رونی آوان و کی نینی که که داده شوق آوه داده باشور کردستانه داده روزلات کردستانه داده باکور داده دیاسپورا مل اروپای لهر دره که هبن ام لوی دره تین و گرمی ورده گریم جاربی سلاوی بود بشینم با همو حوالا مخابن من گلک بودا پروبلم دن که بود که تیمور گفت نبو لی بخراستی ما هبو یک پروبلم دادی هبو ویکم بالا خدا به ترکی خبر بداد به روسی خبر بداد ما هر دیگه که ندیکرم کسی دیگه که آماده بوی کنفرانس خبرداران من که بگیشه سلاف و جاره کادی دست فشل و دکین هندی دکین که کرد و کردستان لسایا سر کدا و فراستی با پیش دهره ایشالله انت قبونا کردستان ببینید کاک علی وک هون زانن زمان کردی زمانه کی قدیمه یعنی شش حب دوو کی خو بنگهین هنه هر یک خو سری خو خزنه یکه لما جی ام آلی زمانه دا گلک زیرک گلک سرکفتینه یعنی ام زمان خریب جی زود کارن هم ببین و باش کار بینن لی مخابن زمان ما زحمت کس نکاری هم پروبلم وردای گلک سپاس بو تفلیبوناوه هون خیر هاتبن سر چعبه هاتبن اما به حرمتن ورد کن خب باش بنیرن هیویا روژین خاش و گش بله تماشاوانی ما این هجا از باورم هنکی هم بجن ها هون مد بیین دنگ هنکی باشته هنک صبر و ثبات آوجی تی جبر که سالونا کنفرانس دنگ ندهات فهم کرن نهاج دیسا وک مگوت سریدا گلک میوانی رزدار هنه گلک هست هفلی بونه ام لزو بز سرید دنوان یعنی برا اخافتنی خبکن گلک هیویا ممان لیبورین جد خازن بویدسا بلی نهاجی کادروی که شارزه و جهاتی یا مکتبا پرورده این در و این پارتیا دموکراتی کردستان بریز عبدالسلام زباری اموی بینن سر اکران کاک عبدالسلام اون خیر هاتبن خیر اندار بن گلک سپاس از هیویدارمون باشن روشا و تندرستی و باشی انشالله باشین هیویدار هنجی همو باش بن گلک سپاس که من کاک عبدالسلام مناسبت جوینا ما و شانا ما زندی کنفرانس علماتی حتی مزراندن اون زانن بیرانینا اکادمیسین پروفسور کنیاس ابراهیم میرزویف و نیزوا ماموسته میرزویف ناسکر و نیزوا بیرا داستن تکلی و هبون کرم کن بو ماموسته ونی چه بینن زمان چه بیجن نیرینی و امهلدن گلک سپاس که سر حد دست بک است خوازم بجم مالباتا خودش رازی کنیاز ابراهیم میرزویف ماموستای قدر گران که عزیز زیو ابراهیم مازن شیخ رمضان که وکیل که ابراهیم حمی او برادرت کو امنو کاری ناویان بینین دست بک است خوازم بجم ججنا و حمیا پیروز و از هیویدارم اف ججنا ببی ججنا خیر و خوشی و پیش کفتن و سر کفتن و ملت ملحد دیکی تأکید بیر آنینا ماموستا کنیاز بیره ورین خوش و نخوش دینن بیرا مروف
لی تشتی گلکی خوش دما ایرو ام دبینین ملت مرحمی جیاب تایبت کردم سوویت حساب گرمی بجداری بیرانین ها مامستای مازن مامستا کنیاز آماده دبن بو ما جه دلخوشی که مازن ام باورین ملت که حساب زندی چه زود چه درنگ و گلک کنیازی دی درست کن ام هیویدارین اف یک گرتنه بردوامی ام همی پشتا هفدو بگرین ام همی قدری هفدو بگرین ملت دنجی و پشتا ما بگرن و قدری ما بگرن دروجه که وکو ایرو دا اگه هندک بیره ورین ما مستاکنیاز بینین گوره راستی ما مستاکنیاز نمونه که پیشکفتی بی نمونه که کردک زانا یک کرد پرور یک خدانشان و زانین و حکمت همو جاری بیرامن دما سال 2016 کردم سوویت شاندک هاتن همچون جناب سروک بارزانی ما مستاکنیاز آخفت نکر گوت جناب سروک گو سروک ما کردا ما گلک کسر به دولت بونه ما برنه بن آخه ام هیویدارین سایا سره و دولت سره و ام دولت کردی ببینین چه زود چه درنگ چه خوش چه نخوش از بارم افر بازه افرش که بردوان بی تنل سرمحمیه اوکو ما باوری هبه ما راستید گلیه هفدو هبه ما پشتگیریه هفدو هبه کردی ما یک کازاخستان تایبت دسته یا بربانگ دست پیکل دمکی زوول سردست مامستا کنیاز سردست ککی عزیز سردست پروفیسور نادر نادروف همیا رولک مازن گرایا لی رول مامستا کنیاز از باورم بنگهک مازن و فرد چکریه ام هیویدارین اف بنگه زیده تر خلق خواه بگری دما ام دبینین فدراسیون یا انفیکو یا کردمه سوویت روز بروژه دیسا اوجی برفرد با مازن دبا ام باورین بارک گران و بکوی سر ملکه که عزیز زیو لی ام باورین به پیشگیریا همی دوست و حوالا رولا مامستا عزیز جی رولک برچاف با مازن با ببی سبب به چندی که کردمه الحمی جای که بتابت کردمه سوویت روشا کردایتیا و روشا برایتیا و روشا پیک و جیانو پیشگیریا محمیه یعنی برای پیش و بچی ام دو بار و سه بار ادخوازین بیجن دست حمی برا خوش که برای انکو حاضر ایرو دست و حمیه خوش که و اف چالاکی ریک اخستی بیر آنین امروین مازن ارکه که اخلاقی کردایتی نتویه ام هیویدار نکتنه بیر آنین مامستا کنیاز بلکو بیر آنین گلک زانای دیجی در فتح با ام بیر آنین وانجی بجدار ببین بیر آنین وانجی ببینین و داخوازا سرکفتن و پیشکفتن و بردام بو حمیاد خوازین دوباره گلک سپاس بو همون آلیه که هر ساغ بن ام جوارا سپاس دکن گلک سپاس و وقت خوختان هون تاوی وشانامه بون تاوی جوینامه تاوی وی روژا به واته و به محنه بون گلک سپاس سری من سرچاوی من و ام حرمتن و ورد کن بله نهاجی دیسا همه لزو باز از میوان خوی استودیوی تینم که سالونا کنفرانس هیویا منه اندام ریوبریا کنفدراسیون رواندا کردستانی برپرسیار آسیا و سوویتا بری بریز ماموی ام بینن سر اکرانه ماموی ولاتیوی در حق ولاتیوی در امنو کارن تشتک بیجن لنگکیوی سوویتستانه یعنی سوویتا بری همی رپوبلیکا لنگکیوی جی باشوری کردستانه ایلو ما برا خب بیجه دی او جکشان ولاتی خو حساب که لی قبلا ما کردستانه نه اوسا ککما بله خیرات سرسری مناتون و در فتح سلام و ریس با تماشاوان و بجدروان همو سالونه از دو گلی بر روسی جی بیجم کرم کن و
уважаемые гости, дамы и господа, я из регионального Курдистана приветствую вас. Спасибо за ваше внимание, спасибо президенту Казахстана, спасибо казахстанскому народу за те услуги, которые перед нашим народом, курдским народом, ни какой нации, какой расы, и совместно такой образ жизни, который создан в Республике Казахстана, это для нас большая честь и большой пример. Князь Мирзоев свои долгие годы провел в Казахстане и работал благодаря казахскому народу и казахстанцев. Поддержка их для него была большая сила, это мы все знаем. За это спасибо вам огромное, родные мои. Я благодарю от имени Конфедерации курдских диаспоров, которые по всему миру, и руководство этой организации, и также представителя Месуда Барзани, Сарук Барзани, который сегодня, у него там технические проблемы, которые не мог присутствовать. От его имени тоже, имени руководства всего Курдистана. Приветствую вас еще раз, спасибо. Мы помним князя Мирзоева, не забываем. Князь Мирзоев – это один из цепочек братских народов, который связывает Казахстан и Курдистан совместно. Дай Бог, мы с вами в независимом Курдистане встретимся. Гели Рездара, гели Хушкубра, славен герб Жуара Курдистане. Князь Мирзоев, хазинека мезен жбо гели Хахишт. Князь Мирзоев, немре, мровена аптен бир кирин, و بری هر تشتی از دغازم سپاسیا خوا دوباره سر و کماره قازاقستان بکن و هر وها گل قازاقستان که در فتح مزن چه کرنه جبو گل ما ایرو لقازاقستان دا وکا والات خوا به عرف عادت و کلتور خوا دجی سپاس بوان سپاسیا خوا تایبتی بو و ایواریلی دکن جبو برای خوا رفیق میرزویف برای آپیم یعقوب برای ساعت آوی خواش هر وها وزیر و تمامیت جوات آوی داره حاضر از ناو رژم شیخ رمضان حاضر اول که منی عزیز زیو و ریوبریا تمامیت بربانگ از سر او تمامیت کرده من قازاقستان و ملت قازاقستان سلاو دکم و ام کنیاز میرزویف دغازم چند کاراکتری وی مگو خزینه که مزن جبو مهیش انا کی نام نشان بکم شبکه از یک جوان کسایتی ما یک نزدیک دا بن عمره وی دا دمک درش مکارو خوات دیاسپورا کریه و به پیک و امواکا بابو پر مشانه به حیات درچه که آنین مخابن زوج مدور کرد لی هما کنیاز میرزویف نمره کنیاز میرزویف پیخارا قادرین گلکی دلال عزیز هیشتنه ماموسته گلکه ایرو گلک کرده من سوویتا بره لکردستان دجیم وکا گلناز خان قاسیمووا و کچاوی و هر وها گلک اندامندنه یک نوردین او ناو یکو سر ناو وانگشتا دیسا سرساقی دادم مالبات او کبخاشیجی دادم وی مالباته وکی ام اوجی دویجن ام بدلو جان بورانه تایبتی کدو امه که مگو ام گلکی نزیک دا بن عمروی دا مکار کریه کارو خوات کنیاز میرزویف کار خوات که مروایی بو آشت خاص بو و تمامی امریکا وکا تکوشره که رهوی دا و چاوی دا آخیناوی سرخابون و آزادی کردستان بو ایزنا خود او روژه جیبه لیکن یاز میرزویف کده که مزن پی خارا وکا ریخستنا سازین بشتی هلوشاندنا سوویتا بره هم گد زانن ملت گلکی پارم پارچه ببو و گلاجی کلتور و چاند خواست زمان خوان داده کرد کدو همه که وی هر وها دناوا پاراستن و نرخ و رومتا گلک کرده مزنه و مزن بونا کنیاز میرزویف یا سرکه ویدانه ای که دروی والات قاربو وکا کرد
پرورده بکه و مزم بکه و وکا رحمتی کالکی مجی دگو او کرده کی وکی لوالات تیدا دجی بزتنه بزمان کردی بزن به او کری نه کردات نجی کری وی ملتی تی هر وها کنیاز میرزوی کار و خوات خادکر وکی براتیا گلن قازاقستان استا جورین دا کردا پیشوازی بکه او ایرو دیسا هم سپاسیا خوان جامعه دکن یه زالا کنفرانسی دا حاضره هر وها هم کارن آها بدریش و برفره وقتی چپر شرط و هوارگازی بو که نیاز میرزویف راما خوده لکری نادیرو به خون شبه دا شب نیوه شبه ساعت ده شب سه شب هم ممکوره من حالی والات چابو یعنی اف سر خواه بومبکی مزم بو که ناو دل دجمن دا کسایتین آها ناین بیر کرن و از باورم که نیاز میرزویف ریچا خواه ایروید اف کنفرانسا وکی هاتیال آلماته بسایه سرین ارگانیزاسیونا بربانک و رفیق برا و کروی وزیر و تمامیت جوات حاضر او کوما قازاقستانه شور سرکفتنا گل ما شور اتفاقیه اتفاق و یکیتی و حسکرن دناوا مدا میناکا قازاقستان امخارا میناک دینن اف کدو امکا کنیاز میرزوی و او کدناوا و براتیا و تبگیرا یکیتیا گلن قازاقستان دا هیه و امجی و رخارا او دکن سرخا بر هموش نمران ام دچامینن و دوین کنیاز میرزوی نمره کنیاز میرزویف دلی مدا حلوست مدا سرزار مدا جیند به و یا سرکه ام پیگوا کارو خوات خوا زندیبونا کنیاز میرزویف مزنبون و کارو خوات ما فاقا ما و یکیتیا ما سلام و رئیس بو وگشتا چاوی وگشتا مردکم زور سپاس بو و درفته و بمینن خیر و خاشی دا هر وحاجی ججنا کردن مای مسلمان گشتا مبارک و پیروز به gelek spas mamoy em jî bi hürmeten ve rêdkin spas bû tevlîbûna we her hebin bimînin xêr û xweşiyê de belê em dîsa vegerin salona konferansê rêz Rafîk ez bawerim hûn amade ne bawerim salon amadeyê keremkin mikrofon awey Hava Recep, Hikmet, Roger Друзья, я продолжаю нашу конференцию. Мы чуть-чуть еще проведем, дальше второй этап пройдем в другом салоне на поминальный ужин. И там тоже будет слово предоставлять каждый из вас. Мы извиняемся, ради Бога, просто бывает иногда так получилось, что мы в наше время уделяли больше, но я думаю, что это такой человек, что до утра скажем, каждый из вас хочет сказать. Но мы постараемся, чтобы каждый из вас сказал свои воспоминания. Я сегодня сейчас вам хочу сказать слово достать ученику князя Ибрагимовича, нашему юному ученому. Пожалуйста, Жасим Усмановичу. Brez Rafîk kerema xwe du deqet kerema xwe yekem dîsa problema deng hey û xêncî wê jî hevalên alîkar bira binêrin Tahîr Hewramî û Hejarê Şamîl ew kawan yani ez bawerim pirsgirêk hey înternêta wan dayan jî nizanim çi bûyî ji weşanê ketin kerema xwe bira eleqeder bibin fermo keremkin Denk tu salonê da. Belê niha. В то время он отличался от толерантности, потому что возглавил, стал заведующим кафедрой именно азербайджанского языка и литературы. Князь, когда говорят в народе, если кого-то называет, что он должен, наверное, соответствовать своему имени, да? И он все эти годы подтверждал. В 90-м году, когда с семьей переехал в Казахстан, здесь предыдущие спикеры говорили, что было очень много предложений ему действительно уехать.
но он выбрал Казахстан. Почему? И за ним, кстати, пошел весь народ. Вот нас до этого сравнивали нашего уважаемого князя Ибрагимовича с Батыром. В этом году 150 лет со дня рождения Амагды Иманова. Чем он запомнился в истории казахского народа? Тем, что за ним пошел весь народ. На тот момент, когда он голыми руками, можно сказать, пошел против регулярной армии. И здесь точно так же неведомый князь Ибрагимович выбрал Казахстан, приехал, и здесь утвердился, тем более на заре независимости. Очень много было сделано с его стороны для укрепления и вывести нашу страну общими усилиями с другими специалистами на мировой уровень, для того, чтобы нашу страну узнали, и наша страна открылась мировому сообществу. Все эти годы он продолжал работать в Государственном университете, начиная с преподавателя, дойдя до проректора, и все эти годы он оставался. Последние 4 года, возглавляв ректор университета, к сожалению, его нету, Такир Руханович, он хотел сказать об этом в своем докладе. Дело в том, что вот мы говорим о наградах, о медалях князя Ибрагимовича. Ведь это не просто были ему даны за то, что он проработал в этой сфере, да, в образовательной сфере. Каждое свое исследование, как ученый, я хочу сказать, он каждые 3 года, когда исследовал, он писал монографию, и мы с ним проводили последние 10 лет совместные конференции международные. И вот одна из таких вот последних особенностей исследования, и она запомнилась, и была, многие его исследования были заданы, например, в виде предложения непосредственно администрации президента Казахстана. Почему? Вот наша столица Нур-Султан, она, вы знаете, является платформой для решения мировых конфликтов, да, непосредственно по Ближнему Востоку. А князь Владимирович как раз он был востоковедом. И в связи с этим он был один из ведущих специалистов, который консультировал администрацию президента. И вот как его ученик, я хотел бы попросить непосредственно семью и фонд князя Ибрагимовича ежегодно организовывать международные конференции «Мирзоевские чтения». Я думаю, мы ученики, представители разных этносов в нашей стране, в том числе, я думаю, Министерство образования, непосредственно сам университет поддержит это предложение и будет ежегодно его проводить в рамках университета. Уважаемые коллеги, о князе Ибрагимовиче можно говорить много, но позвольте 2 секунды сказать с эпизода своей жизни. Когда я поступил в аспирантуру в Академию Новую, там направляют сдавать кандидатский минимум 3 предмета. И когда я пошел в АГУ на тот момент сдавать, мы встретились у входа, чисто случайно. Он спросил, для чего я сказал кандидатский минимум и пришел непосредственно сдавать. Ну, войдя аспирантуру, меня встретили холодно, сказали, приходите, связывайтесь, интересуйте, но вам назначить даты, когда вы можете сдать экзамен. Но буквально на следующий день, когда я с ними созвонился, они так со мной разговаривали, это было удивительно. Я думал, наверное, они пересмотрели, поняли, что я будущий исследователь, ученый. После того, как я сдал хорошо все эти экзамены, я даже стал гордиться собой, что я взял самые высокие показатели, высокие баллы по сдаче экзамена кандидатского минимума. Через 4 года, когда я защитил кандидатскую, пришел их поблагодарить и шел там сказать слова благодарности, они сказали, все эти слова благодарности скажите своему дяде князю Ибрагимовичу. То есть он об этом 100 раз мы видели, 1000 раз, он ни раз об этом не озвучил. Это настоящий сын достойного народа своего, да? И хотел бы сказать, что он всегда придерживался тому, что и быть не сыном своего отца, а сыном своего народа, как об этом говорил великий Абай. Ахмед. Спасибо. Спасибо большое. Rafikcan Kerem Akı 2 dakika müsaade bıkı. 2 dakika video ki video ki parvekin piştivi hun disa devam bıkın. Video ki nivizkar uğraştı. Dengi te naifam kirin. Ez video ki peşkeşkin piştivi edit tutuşed khazi ki نویسکار و روزنامه‌وان کرد نافدار پریسکه محوی ویدیو کویم پیشکشی جمعته بکن اشتیوی وی روژا بناو نشان همو بجدارین کنفرانسا جبو هفته 5 سالیا دکتر فیلوژیزانی پروفسور اکادمیسری اکادیما کومارا قازاقستان جواکی زانستی کنیازی ابراهیم میرزوی سلاو دکم و کارو بارین کنفرانسی را سرکفنی دخوازم. براستی کنیازی ابراهیم ستونک نواندی یا کونی چندامه دورا سویتا بری و دمانو بو. اوی
میرات که زانستی دولمند دو خواهیشت خدای بهتری 500 خواتان بو دناو آن دا 25 برهمین بنگهین امدار سروکا دبستان قزاقستان کرزانی بو او وساجی خدای کتاب درسا یا زمان کردی و پرتوکا یکمین یا خواندن متدیک زمان کردی بو پشتی هلوشبونا یکتیا سوویتی دناو 5 سالن کارمندیا خدا کنیازی ابراهیم تمامی حرکت خوی افرانداری شراتا خواه جرباندنا جیان دولمند یاری خواندن زانستی چند و ویژه کردی کرد. اوی امکه که میزن رید جبو پیش فبرنا فیلولوژی خازما فیلولوژی و هرگر روجلاتا ناوین. دو تیزی نویه زانستی به دهان مهیجش گو برهم نویه فوندامنتال به صدا گوتار و خیبات نویه زانستی دناوا روجلات زانا دا بلند هاتنا قیمت کرنه و هیجی و بینه نرخاندنه. مجرویه سرکه پرسن دیروک چند و زمان کردی بو و یکی را تاوی اساجی پرسن پفگریدانن و جای نتاوین روجلاتا ناوین بو. حتی نی داویا جیانا خواه حتی نی داویا عمری خواه کنیازی ابراهیم وان تیزارا وان بجارا را آمد ما. گلک نیتو میره میوی نیوچین ما. فقط ام چه بیجن تلبخت را مخابن فلکی نیشت که او خوان خمو خیال خواه بینه سیدی. کنیازی ابراهیم درس بیجه که خودان شرد بو. لبر دستینوی به سیدان خواندکارین نتوین جیه خاطنه پرورده کرنه. دوی جماره دا اساجی گلک و گلک کردین من. جوان هنک ایرو بونه زانیار. ایرو بونه درجدار ایرو بونه کارمند جواکی بربچاف کنیازی ابراهیم در ناوا جواکا مه سویتا بری و دمانو دا دیمه که گیش بو اولو کبیا لورا یکتی و تواق هبو حفاند کرن آرامی آشیتی هبو ایو بونا یکتی و تواق ملتی مه تتش ندیشان هر دم در ناوا کورایا تفگری دا بود. کنیازی ابراهیم وقت بیجن حواله کی بپار بود. خیرخواز و شیر حلال بود. راستگو و بربهیر بود. خیرت و ناموس بود. ناندار و جمعق بود. از دکارم مرد نردانه بیجم که کنیازی ابراهیم روشنبیری که می هیری حسکری بود. بله هم دکانم به یک جار دیسا بوه کلنگلی خواه که کنیازی ابراهیم خریب دوست و دلوان بو. اوی دلی تو کسی خواه نیشت. او حسکری توا بو. هر دم در نوا جواکا مدا پرزگری کن جیه صافی دکر. او بو مینانی پرا که دناو برا اول کن مه سویتا بری و کردستانه دا. میمان عزیز رفشنبی و برپرسیارین اورکا نه قزاقستانه جرا کمای و تهارا سرکبنت خوزم ببینن تناوا خیر و خوشی ده بله دیسا پیامک هی از همه لز و بزوی پیامش بخونم ام درباسی سالونا کنفرانسی ببین. جبارگاه بارزانی برز ذکری موسا پیاماوی از پیشکشی و بکم. برای عزیز برز کک وزیر. داخازا لیبورینید کم. از نکارم روژا سی مهی بشتاری برنامه تلویزیون یا لسر جیانا خاده رحمه لیبک دکتر کنیاس ببین. جبر کو از درد کبم سفری او دبه کو از در ریویتی دا آن د بالافری دابم. جبر وی اکی وی پیامه به نویسکی جوارا دشینم گر بو باش بو برنامه گل حوالندن بدن خواندن. من سال 2018 کنفرانس کردین سوویت یکیتیا سوویتی در موسکو دکتر کنیاز جنزیک و ناس کرد. بری جمن نافدنگی بهیستو ولی من وی ندیده بو. من خوابن دما
hevnasîna me Kurt bû. Lê di wê demê de ji min re diyar bû ku Doktor Kinyas zaneyekî çi qas mezin û Kurdekî rast û dilsoz e. Kesayetiyeke wî ya wisa hebû ku di demeke Kurd de dikaribû bi ciwanan re tekilî daniya û bala wan bikişanda xeberxaş, vekirî û berdewam bi hêvî û ehlê xêr û başiyê bû. Li gel ku akademisyenekî mezin bû, di heman demê de kesayetiyeke wî ya rêberekî Kurd ê kamil hebû û her kesî rêz li axaftina wî digirt. Haya min jî heye ku bi rê Serok Barzanî jî Doktor Kinyas pir hez dikir û her dem bersiva name û pêşniyarên wî dida û çend caran hevdû dîtine û di dema xebera vefata Doktor Kinyas de jî pir xemgîn bû. Doktor Kinyas gelekî xemxarê doza Kurd bû, piştgirekî tund referanduma gelê Kurdistanê li başûr bû. Gelek caran bi rêya telefon û mailê rewşa Kurdistanê dipirsî û her dem derbarê pirsa siyasî ya Kurd de pêşniyar û şîretên baş dikir. Her wextê daxwaza biratî, yekitî û aşîtiyê dikir. Ji bo min ciyê şanaziyê ku min di jiyana xwe de Kurdekî mezin û dilsoz, zanyarekî mezin wek Doktor Kinyas nas kir û bi rastî ji min re Doktor Kinyas ne tenê ji bo Kurdên Qazaxistanê û Yekîtiya Sovyetistanê, bo hemî gelê Kurd xisar bû. Bîranîna wî bi xêr, rihê wî şad be û cihê wî bihişt be. Zekî Musa, Bargeha Barzanî. Em spas dikin bi rêz Musa re, belê em niha vedigerin salona konferansê mikrofon ya kek Rafîkî kerem kin. Spas dikim brez devreş em niha salonê em niha konferansa me bêjin ku Peyvana Kurayca bêjin ku bu varînin em ê konferansê li bir girêdin û derbazê salona din ê bin ser terkê namê Pîranînê. Wajay min goştî, wajay min druzya. Ve знаем, что время идет, но чуть-чуть жарко здесь. Но благодарим вас, что за терпение. Сейчас мы здесь закроем торжественно, наша конференция пройдет на зал, где будет кулинарный ужин. Вас всех приглашаем в второй зал, там будут еще гости, и также будем продолжать прямой эфир, и будет каждому из вас одним словом. Спасибо за участие. Belê temaşevanê me yên hêja em hatin dawiya bernameyekî taybet bîranîna Nemir, akademisyen, Profesör Kinyas İbrahim Mirzoyev, herkê me temaşe kir, herkê wexta xwe dame, herkê bi sebir, sebat, hêviya me ma ve hemiya re em spas dikin, dibêjin bimînin xêr û xaşiyê da heya subê bernameyekê bîranîn û bernameyekê dîsa dîrokî ve em ê hember we bin, bimînin xêr û xaşiyê da.